Dibrugarh University आव फरायबाय थानाय जाखांफुनाय सासे बर' लाइमोना दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमानांबाय। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नदुवार हालामनि 2 नं बरगाव सेलायखाथि गामिनि थागिबि कमला बसुमतारीनि फिसाज्ला निजोम बसुमतारीया 23 बोसोर बैसोआव अबथिरा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। निजोम बसुमतारीनि अबथिरा जिउ गोमानाया थारैनो गावनि आंगो नखरजों लोगोसे हालामनि बयनिबो गोसोखौ दुखु मोनहोदों। निजोम बसुमतारीया डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल फर स्टाडिज इन लेंगुवेजनि MA 3rd सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय फरायसामोन। लोगोसे मोनसे समनि नदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो सासे गोख्रों मावथिमोन। मिथिनाय बादिब्ला निजोम बसुमतारीया दाननैसो सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेबायदिनो बेरामखौ तेजपुर टाइम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनायाव हायनि गुवाहाटी GMC आव लांबाय थानाय समावनो थांनाय मोनाबिलिनि 10:30 रिंगायाव जिउ गोमानाङो। निजोम बसुमतारीनि बे बुहुमखौ अबथिरा नागारलांनायाव बर' हारिनि ओनसोलनि सासे राफोद दोहोननि खहा जाबाय होननानै गोबाङानो बुंथिदों। निजोम बसुमतारीनि अबथिरा रुंसारि जालांनायाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुम, लोगोसे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा आफाद आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरा निजोम बसुमतारीनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननायनि आरज गाबनायजों दुखु फोरमायदों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।